Haga jingle kai FIFA Under 20 World Cup happening ka North Korea Persia ka Austria. Haba pai shagane ka jingle kai ka North Korea ka beliau banra adu Arsin ya ka nam ladu kala khor ka nam job hadin magalala abad Pynliem suk ya ka Austria adu san laar. Baling bagane ka jing job ka North Korea ka liau ban Rung sya ka quarter final bad kan ya kendu Persia ka Brazil. Haga jingle kai happening ka Japan Persia ka Nigeria. Haga ni kecing lekai ke Japan kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke Nigeria da ar la kawai baling bag ni kecing job ke Japan kalau yok ban Rung sya ke quarter final bad kan ya kendu Persia ke Spain. Haga jing lekai happening ke France Persia ke Netherlands. Haga ni kecing lekai baru artli ken hun kia khait da marshi goal adu bukut ke kendai per minit balaha ban ra sya ke extra time bad dia ke extra time ke Netherlands kalau yok ban tap ya ke gol pentam. Haga minit ke basis pa alai badai lama kan ka gol la pelong ya ke Netherlands bahkan Pynliem ya ke France da ar la kawai badi Rung sya ke quarter final bad kan ya kendu Persia ya ke Colombia ke quarter final. Agawai par ke jingle kai round 16 hapring ke Germany Persia ya ke Argentina. Apa pai sya ke jingle kai ke Germany kalau khur ke nam job hadin magalala ban Pynliem suk ya ke Argentina hadu san la kawai. Haga baga Germany kalau yo ban tap sau gol tang ha ke kela step but shigol haga kelamin baleng bang ni jing job ke Germany kalau yo ban Rung sya ke quarter final but kan ikun Persia ya ke USA haga quarter final.